Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Туған ауыл, дүния фани, рух мәңгілік, жан бақый, әлі құплап, әлі бұлай, жел қапқаны, жел шақай. Başına salınğandır bizning avul, bir şişme var yakın bizning avulga ul. Avlımızın yemini suvu temini bilen, şuna göre süyem canım tenim bilen. Avlımızın yemini suvu temini bilen, şuna göre süyem canım tenim bilen. Истен чыкмый минем монда күргәннәрем. Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Ey avul, син мең шәһәрдән мең кадәр ямле вә хуш. Нинди иркен, нинди рәхәт, нинди бар җир гөл генә. Синдә бар да чын матур, һәм чын матур синдә генә.
Ялан аяк баскан эзләрем, оелып калган җирне эзләдем.
Үткәненә кире кайтканнар да бар. Кайтып җитмей, кире кайтканнар да бар. Туган авылым, зарыкканым, синдә тамды кендек каным. Хәтеремә мәңге сеңгән, кул сузымда тора бары. Хәтерендә калырында шалымнары киткәннәрнең, оныклары тамырында тоям каны типкәннәрен. Авыл яшей, иманасы, иманы нык булса гына, ата-ана фатихасы
Көңіліне тулса ғына. Ауыл яши, яшәр үшін бар шишмәсе, иніші бар. Урман, болын, дала, қыры, әр тарафта киліші бар. Ауыл яши, төп йортында бишек жыры тынма дейсе. Балалары әманатын, ұнықлары тыңла дейсе. Қош астында екі көзен жеңебек елтірей. Ақ үйділер күйлі қылдан ішкез білін, жаным неге қадірін қалды ойнап әйткені сөз білін. Ақ үйділер ойында жаяу жүресім келі, сүйемейден сүймемейден шоны білесім келі. Дускай, қойтық туған яққа, Сузайғалы ауыл келерін, Ешлік жырын сұсақ, сенен көрік шыдар мекен менің жүрегім. Қойтық әлі Дускай туған ауылымызға, әнкей сағышлары басылсын, Ирақ бала шағым, кері қойтмас ешлік, көңілімде қабат шағылсын. Қайырлы кеш, құрметлі қазанлылар, әссәләмі ғалайкім мұхтарам, концертіміз қонақлары. Сізні Татарстан Республикасының Мұса Жәлил есіміндегі премия иесі, Ақтаныш районы, Ағиділ дәулет жыр һәм бию ансамблі сәлемлі. Қадірлі тамашашылар, сізнің құзырығызға янәдән өзіміздің ижад жемішлерін тәғдим етәбіз. Көңілі yollar сізге. Canımı sevdim, Ruslar
yarattasın Allı gülüm, kızıl gülüm, kaysısın yarattasın Valineme, kaysısın yarattasın Valineme, kaysısın yarattasın Hay 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 hay, kaysısın yarattasın Hay 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 hay, kaysısın yarattasın Allı gülüm, kızıl gülüm, onların yarattamın Allı gülüm, kızıl gülüm, onların yarattamın Vali tügül, veli tügül, başkanı yarattamın Vali tügül, veli tügül, başkanı yarattamın Hay 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 hay, başkanı yarattamın Hay 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 hay, başkanı yarattamın Allah'ın al itme biz, güllerin gel itme biz Allah'ın al itme biz, güllerin gel itme biz Bir kurgende ellerine biz anı yar itme biz Bir kurgende ellerine biz anı yar itme biz Hay 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 hay, biz anı yar itme biz Hay 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 hay, biz anı yar itme biz
şeşke var, üzmün senin üstü ortasında bir şeşke var, üzmün senin üstü Şerezetlidir isteğin, sandılaş konaklagan bizler miyim, sağınam sizler miyim, konaklagan bizler miyim, sağınam sizler miyim. Açsan gül körem, işek açsan kökörem. Siz dostlardan nurlu yüzün, koyaş bilen din körem. Siz dostlardan nurlu yüzün, koyaş bilen din körem. Bolunlarda ciller ise, şeşkeler yapar. Şu şeşkeler arasından özlüm seni sağınır. Şu şeşkeler arasından özlüm seni sağınır. Şu şeşkeler arasından özlüm seni sağınır. Özlüm seni sağınır.
болай, bir sırxolay, bir bolay, gamın bolay. Ağlamayın, bir bolay, gamın bolay. Ahir zıhra məxəbətdir, bir səsiz gələn bolay. Сәғат сұқты сегізді, секіріп шықтым деңгізінен. Секіріп шықтым деңгізінен. Сіз ұнатмасаңыз бізді, біз ұнатмамыз сізді. Uycuları bir mağdur, eyle kungel aşağımız. Eyle kungel aşağımız. Eğer işitten bulsanız, bizge boşluk çırlarız. Moskov yağı, av yağı, Sirgaç yağı, av yağı. Sirgaç yağı, av yağı, Sirgaç yağı. Benim dostlarımın doğan yağı. Jırlarız, dostlar, jırlarız, ağzınızda yummağız. Ağzınızda yummağız. Birge şapta jırlanmalı, bir de birge bulmağız. Birge şapta jırlanmalı, bir de birge bulmağız. Bulmağız,
Hürmetli tamaşaçılar, 15 minutluk teneffüs ilan etəbiz. Uyga dalyanıda
Bazıcıga başı iyisin Sin ramaşka benim kömülge Yuvanışkan şatlıq biresin Bir ayda üşken dürüdüm Bir şarkıyla şiirli Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Bir ayda üşken dürüdüm Bir şarkıyla şiirli Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Altağın nurlarına tüyüldü Uturgan bir dinege şoqlarına Yarat ama yoqma degende Şoqlarığı da oynayışıqlarım Birlikte üşşevdürde Bir şevgede şevgede Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Birlikte üşşevdürde Bir şevgede şevgede Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili La 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 Bana solana çakmak küngelim Işıktan da silim olana Cevap izlem yanan yürekte Şuhlarımı bana kuvana Birleri görüşen düğündüm Bir şey güneşikirli Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Birleri görüşen düğündüm Bir şey güneşikirli Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Yüreğimde umutlar yanma Yaratığa ilgili Yaratığa ilgili La 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 la
eşek adayını senin yaralı gülleri Yusuf'larını barik geçti Suriyle bu gülleri Yusuf'larını barik geçti Suriyle bu gülleri Al sulanıp o yaş barik işki cılıcıysa Al sulanıp o yaş barik işki cılıcıysa Bu güllerin bulur idi yanlarıma dökülse Bu güllerin bulur idi yanlarıma dökülse Yanlarıma dökülse Güllerin bulur idi yanlarıma dökülse Güllerin bulur idi yanlarıma dökülse Yanlarıma dökülse
kur yaşayalı bir işlik kaygılarla. Al şaşa kur yaşayalı bir işlik kaygılarla.
oğa şaba kırlan atlarının bizde şebi Kılay nasip etsin idi kaygılarsız yaşamı Yasır oğa şaba kırlan atlarının bizde şebi Kılay nasip etsin idi kaygılarsız yaşamı Lelleru 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 Şemli yanda kızlar bulganda Lelleru 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 Kuş sayrağa böyle kısket şişme kıyıları yemli Tuğan jirge tuğan yıkka yara tuğu bizlengi Kuş sayrağa böyle kısket şişme kıyıları yemli Tuğan jirge tuğan yıkka yara tuğu bizlengi Lelleru 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 lelleru
Muhterem milletteşler, sizning oldingizda bugun shigish yasadi. Tatariston Respublikasining Musa Jalil ismidagi premiya egasi, Oqtanish rayoni Og'idil davlat jir ham biyo ansambli kollektivi. Ansamblimizning san'at yetakchisi ham bosh baletmeysteri Tatariston Respublikasining atqazangan madaniyat xizmatkari Liliya Fathulina. Ansamblimizning baletmeysterlari Bulat G'usmanov, Milosha Sultanova. Ansamblimizning bosh xormeysteri Tatariston Respublikasining atqazangan san'at ishliklisi Insof Habibullin. Xormeyster Nail Muhammadjanov. Ansamblimizning yetakchisi Tatariston Respublikasining atqazangan madaniyat xizmatkari Liliya Yalalova. Hozir sahna turine Qozon shahrida yashovchi Oqtanish yoqtoshlar birligi raisi Vasim Xujajono'li Vahitovni chaqiramiz. Rahim etingiz. Xayrli kech Qozonlilar, xayrli kech Oqtanishlar, xayrli kech shunday san'atni yaratuvchi bizning Tatariston Respublikasining hurmatli tomoshachilar. Sizga baringizga da rahmat bugungi konsertga kelganingiz uchun. Mana bugun sahnada bek motor chiqish jasay Musa Jalil premiyasine ие bo'lgan Oqtanish rayonining Og'idil jir biyo ansambli. Bu ansamblga endi 60 yildan ortiq. 60 yildan ortiq. Ol endi o'zining xizmati bilan qaysi illarga gina bo'lmagandir endi mening tarixi bilan qiziqsindim hali. Shusha ijod ülkesinde erishgan o'ngishlar uchun hatto ol Turkiya Respublikasining prezidentining maqtov grammatasi bilan rahmat xati bilan bo'laklangan. Turkmaniston Respublikasining prezidentining bilan rahmat xati bilan bo'laklangan. Tuva Respublikasining prezidentining rahmati bilan bo'laklangan. Ham ularni sanab ketsang bek ko'p. Chunki uning repertuari qorag'izana. Elekegi Sovetlar Soyuzi, hozir endi Rossiyada bek ko'p millatli xalqlarning jirlari, biyolari ularning repertuarida. Şuna göre koydağına olmasın, onlarını bek motor etip, jala etip kabul ettiler. Biz indi Oqtanishlar bulgaç, onlar hiç şeksiz gururlanabız. Çünkü Oqtanishlar ayındaldı, bilesiz, onlar motor etip işleyde bile, ilginçlikte olmasın, tirlikçilikte olmasın, medeniyette, sanatта olmasın, her vaktin onlar irşen kalık, tırış kalık. Buna bit Tatar şuşun devlet ansambli degan isimni olgan kollektivlarni hisoblasak, respublikadalar ko'p tugul. Oqtanish rayoni administratsiyasi onun uchun ko'p ishlaydi. Bana ular uchun, ularning repetitsiyalari uchun maxsus kultura binasi ishladilar, ularga repetitsiyalar yasalar, ularga o'z vaqtida kvartiralar berildilar. Qarasiz, necha ko'p kishi ishlayanda. Ularning har birisining mana kostyumin qarasag'izda, necha sharming Köpme respublikalar boyunca yürüyorlar, köpme meşakkat. Men şol fırsattan aytıp, mana Oqtanishlar isiminden, Qozon halkı isiminden İngilizce alıp sizge, administrasiyaga şuşa kadar borçlarını özünüzün jelkagizde başkargan için zor etip rahmet eytesiz keler. Çünkü bu ansambl Oqtanishlarning gururluğuna değil, respublikalar bizning gururluğu. Qayda barsa dalar, ol Rossiyaning gururluğu. Şoňa göre şuşunday zor hizmetni başkaru kelişekte de aybet bolsa edi. Çünkü bizning milletimiz Tatariston, Rossiya ko'p millatli xalqlarning do'stligi bilan kuchli. Hem Tatariston ko'p yerlarga o'rnak qilib turadi. Dinlar orasida shunday anglashuv bo'lmasin, xalqlar orasida shunday anglashuv bo'lmasin. Mana shu sahnadagi ko'ringan shu millat birligi bizni birlashtiradi.
Шушындай милләт күчле булса, безнең ватаныбыз да күчле булыр. Инде форсаттан файдаланып, күп сөйләмичә, якташлар җәмгыятенең безнең бүләге бар. Иң беренче итәттә Лилия кайлы безнең Лилия. Директорга Лилиягә шушы матур чәчәкләрне тапшырыйк. Бармы Лилия? Чагыз бирегә. Татарстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре сезнең алдыгызда. Ул чабулар Лилия. Так, мосын ачып бирегез әле, ачып. Иҗат өлкәсендә зур уңышларга ирешкән өчен Раманда Актанышлар, Казанда яшәүче Актанышлар җәмгыятенең bütün изге теләкләр язылган шушындай китапны бирәбез. Сезгә. Безнең якташлар җәмгыятенең менә шундый махсус рәвештә эшләнгән юбилей медале бар, кыйммәтле медале. Аның исеме дә бар. Шушы коллективка шушы тантаналы төстә тапшырырга рөхсәт итегез. Исәмсез хәерле кич, хөрмәтле якташлар, хөрмәтле казанлылар. Бик зур итеп рәхмәт. Залны шулай тутырып килгәнсез. Васим Хуҗаны әйткәч, инде берничә сүз әйтеп китмәсәң, дөрес булмас дип исәпләдек. Дөрестән дә Агыйдел дәүләт җырхамби ансамбле ул безнең зур байлыгыбыз. Рәхмәт республика президентына, рәхмәт мәдәният министрлыгына. Кайчандыр 6 ел элек булды инде безгә әле без яшь, хәтта Васим Хуҗаны әйтте 60 елга якын дип, ул чагында инде үзешчән ансамбль булып эшләп килде. Хәзер инде ул дәүләт статусын алган ансамбль бит инде. Шуңа күрә ул безнең горурлыгыбыз. Шул вакытта, бер вакытта без аның үзебезгә төшкән җавапчылыкны да аңлыйбыз. Дөрестән дә бит республикабызда 2 дәүләт ансамбле бар. Без инде Ирак көнчыгышта урнашканбыз. Һәм 98-99% татарлар яшәгән төбәк. Без шулай булгач, без республика җитәкчелеге шундый ышаныч безгә белдергән икән инде. Без аңа тап төшермәенчә алга табада без аны югарырак дәрәҗәгә чыгарыр өчен тырышачакбыз. Әле безгә 6 гына яшь, шуңа күрә киләчәктә әле безнең тынлы уен кораллар оркестры да булыр. Татар дәүләт җырхамби ансамбленнән безнең дә калышасыбыз килмәй. Безгә бары үрнәк алырга, кемнән үрнәк алып эшләргә, Алла берсә, үзебездән торган бергә эшләячәкбез. Быел бездә Акбай Сабантуе була, июнь аенда 16 июнь көнне Башкортстанның Оренбургның бик күп районнары килә. Кайтыгыз безгә, Сабантуйларында очрашырга ясын, хөрмәтле якташлар, сезнең белән һәм шунда әле без Агыйдел дәүләт җырхамби ансамбленең тагы да яңадан яңа чыгышларын, биюләрен, җырларын күреп, сезнең белән сөенешербез. Якынлашып килүче яңа еллар белән исән-имин булыйк, бергә булыйк. Изге теләкләрегез өчен, бүләкләрегез өчен бик зур хөрмәтле җитәкчеләребез, хөрмәтле казанлылар. Бүгенге кичтә безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәтләребезне әйтеп, сезнең белән сау булашабыз. Очрашулар насыйп булсын. Исән сау булыгыз. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.